IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Agatuloy timi papaay nga serbisyo medikal kani sa aming residente iti Tinovera babaen ti programa Universal Health Program. Kalpasan iti kada barangay nga panagturong ti ratio para pa lang iti panaka-check up iti senior citizen nga nga residente na isaruno nga tinurong di saan pagadalan Tinovera para pa lang iti panaka-sarunat sa aming estudyante. Naman, nagapo iti pinagbali-bali iti panyampuna, at ay tinapektaran iti upper respiratory tract infection, isat gapuna, yung kalikagong iti LGO, nga nagturong kadidi aming pagadalan, para palang iti may pahay ng servisyo medikal, kadidi iti estudyante. Maragsakan met, ti principal, ti Agripino, ti Asadon National High School, aga po palang kalpi may pahay kadakwa medikal man, nga servisyo medikal kasi sa aming estudyante, iti nakamat nga ini, nagyaman iti school head ni Ma'am Maria Asadon, kada ito'y naipay kadakwa nga tulong, pagay matayang iti grupo, iti LGO, Idol Dennis. Idol Dennis. Aha, nagawan ti signal ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Okay, i-recall mo man Idol Glenn. Wait lang Idol Dennis, i-recall na ka. Nagawan iti signal mo iti daytoy agundaway. Okay, mga idol, data napinuspot dito nga programa ya iti abang iti Nueva Era Ilocos Norte mga idol kang runaan na kat detoy kat kinita da amin napanda amin kadagiti pagadalan both elementary and high school. Idol Dennis, tuloy mo please come in. Malaksit iti panaka-check up sa iti estudyante na kampanya iti libre nga agas sin medisina para talang iti inda panagpaimbaga. Kunan Dr. Carillo ti Arecio iti Vera. Gabot ti nagbali-balo iti penyampuna natural at itagsagit iti uyek tinga samitin iti panateng. Inbagamit ni Mayor Aldrin Garbida nga nasken iti panangitultuloy iti healthcare program iti Vera. Gabot ang inot iti panagtaod na doon sakit sa kitububing nga dapat ini-stroke kimusay. Gabot iti kinalamis na 2028 in Bagana, maditi po ni LGO para palang kredito medical alitiso ang napagadalan ti Vera. Alam natin at sa mga bata nagkakasakit din sa pabago-bago ng panahon. Hindi lang yan kasi yung pagkain nila kung minsan kailangan din ma-check kasi kung minsan sa pagkain nila mga pinakain nila na hindi tama, iniinom nila soft drinks kung ano. So kailangan din silang ma-check. So layunin natin na ma-check naman sila ma-check. May annual check-up sila. So lahat ng Nueva Era, lahat estudyante, mga learners natin, mga senior citizen lahat. So, ongoing po ang mga iba-ibang eskwelahan na panamnama pa iti LGU nga aming pag-adalan iti nga bulang ket makulusta para talang iti panaka-check up sa at ito nga basbasa iti Nueva Era. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM